Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam rahmatan lil alamin wa ja'alana ummatan wasata. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunajji qailaha min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala ramzil kamali wa kamalil wujud sayyidina wa imamina wa qudwatina Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nadamah yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Aganairun di mada yang kotu aditanu di kapakapan alamat ukan nantan warabul alamin. Kami ni sampai tanu pensamai adi tanu di mapaganad agyang koto ada tanu kataroto piaswa si ko agaman tanu agama Islam. Tantu ini amada ukur apa kauntut tanu sandeda tarai aba pira-pira ko mga pagari ada siran si imakatalinuma ada siran mapadasaging kaya di mo ukad ng tanwarabul alamin dalayang tanu din na pag-aloy agyang kayan din tarai nadatar na isu kapagalan sa ilmu na tanto kumada kalbihan o kapagalan sa ilmu. Asudin su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imiyalir nadayan tanong kaloy agyang kotuwan tao adi magalan sa ilmu nakapantagan nun akapatay nadantar umiyatay asyahid. Ikadua na andun ikaliunian kung pananganan at andun ikadaian sa giyong koto pananganan at tuwagyan na pakisayapan wallahu ta'ala kung mga malaikat yan sa taman dun sa misampay sa giyong koto pugan din yan sa ilmu nagutamampan sa makang balingan sang koto at turugan yan. Hinanimiya kalala di tanu di kapakapanalaman kukad ng tanwarabul alamin ka inilahaman yan sa mga pusutan na miyakatin tanusan dedatarahin. Nababro mga uripun Allah nana makapumang niya kurkano sa maap uba miyantara sa oras tanu saging kaya kapita-pita tanto kumadakan so tunay nila mga paliwan ay suwakto ay niya magpumahusay tano si na kapakaya miyanong tanong na ikom yangaw na ugay nagyang ko to akap pasilusawa tanong na mapakay ng kayan supiteng bisaan. Kaya sudun su Allah Ta'ala imiyaloy afadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pamakatad mo ka pamatana suka pamakatadem napakang gayag na sa iku mga mu'min. Yang gaya peterun ubas sa Arab sa hakul aba alal abna. Mga kabnar, sabi ko mga kabnar
olokas si kuwatayan. Sabad ko kabenar olokas si kuwatayan na gusto kabenar wata si kunoksiyan. Kagya iman to na so ilayanon nana so sabad ko sa bagina dinyan din nakatawan ikabenaron olokasian na sumambus olokas na dinyan din mambuka tawan ikabenaron watayan. Jika ia kabenar olokas si kuwata tantu niya madakal wina sesarotantan paganayron nagyang kaya peteron birrul walidaini wal ihsanu ilayhima. So kapia-pia iwata si iku lokasian, so kapia-pia iwata si iku loksian yang kotua dua badaah loksian. Nah kabenaron tu olok si kuwatayan akapir piiron kuwatayan. Sudah suwakau talay miteron at tigin manay. Awaqada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsan. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Jangan nakatiru Allah. Ini wasiat yang rekitan. Allah ta'budu illa iya. Da apa suasuatan. Inunta sukan nantan wa rabbul alamin. Da Tuhan inunta sukan nantan wa rabbul alamin. Gina ni paganay. Ini wasiat yang rekitan. Allah ta'bud illa iya. Da apsu akan tanu. Da asimbaan tanu inun tasukan nantan wa rabbul alamin. Wa bil walidaini ihsana. Na ini tunduk yanung ko. Tunay ini nakitunayin tanu ko kapsuasuatan tanu antawa ka kasimba tanu si ko kadnantan wa rabbul alamin. Wa bil walidaini ihsana. Na suka biya is iku balalos. Oriano kito na yung tanong ko kablar tanong kadnantan wa rabbul alamin na ayadil apiya katundog yun na wabil walidaini ihsan. Kapiya ikum balalos. Wajib. So kasimba tanong ko kadnantan wa rabbul alamin wajib. Nah ayat ini tunduk yanun wabil walidaini ihsan. So kafir be tanu kumbala. So sabad ko sabagi. Nah ayat ko katawinyan si iko tunay ni na penutup sayang kotuan limu kuat domas si kuatnya. Inu ayat na ditanu lima bang ni si kukanantan wa rabbul alamin warhamhuma kama rabbayani sagira. Kalimu nakasiran adua sumangan dokas na kalimu nakasiran sadantar din o kini kalimu nirang kung kaito amin. Kini kalimu niran rakami ko kaito amin. Dan iman marga na ba tanong pagkatong sado kasama niya bilu si wata yan. Ugay na sa wata natanto na madakan apag kanagitan abino yan sulok siya. So Rasul sallallahu alaihi wasallam namiyado niya. At tingin man ini inna minal kabair
satamar rajulu walidayhi. Qalu ya Rasulullah, hal yastumur rajulu abar rajul? Qala na'am. Yasubbu rajulu abar rajuli, yasubbu iya, wa yasubbu ummah, wa yasubbu ummah. Ya teru Rasul sallallahu alaihi wasallam amat tanah tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam apa di samangala dosa. Pada tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam samangala dosa nasuka di kapamaninta iumangas iku doksia. Di kapamaninta iwatas iku doksia. Kalau ya Rasulullah, hai ya Rasulullah, ilo ba di pamaninta yung mga loksya? Naku ba di pamaninta yung lokas suwata yan? Tigura sulang, why? Yan ang limang gulaw lang. Yan tigil man ini di pamaninta ano mga ama yan. Dadi yan di pamaninta ina yan. La haula wala quwwata illa billah. Sami yang didekat dengan yang kana nakatero Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali ka pamaninta watas iku loksya. Nami subra pang kadinya pun diperanagin sinaya. Ini pun diperanagin sinaya. Kedua katiru Rasul sallallahu alaihi wasallam atigin man ini aqullu dhunub yuakhiru minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa innahu yu'jiluhu li sahibihi fil hayat. So atigu Rasul sallallahu alaihi wasallam sukadang wan udusa manusia adinya dimanggulau la sangkaya dunia. Nah, ketaan kono to si saalungan amauri. Ketaan kon sumdinian di mandu sa sangkaya dunia. Illa uquqal walidain inunta buat tigu. Rasul sallallahu alaihi wasallam suka rata-rata ikut duung badalok. Kakinda narkadin si isan dunia. Kita narkadin sa dunia. Diri kadin doni kan ukad nantan warabul alamin agian kaya kaprata-rata isi kuduang badalo kas kaitu na yar kadin sang kaya dunia. Sebab pira-pira mampu imang awata kami ati kudungo ya. Agi sabab sagian koto karata iyan sa duang badalo. Kapeserta manian dinian di kapamaninta isi kuduang badalo siya. Oh, memang tu namanya bakal itu awat. Nah di kepisan dulu kesian. Abangnya nun matanya misa para lagi kayak apa maninta. Hingga itu tu. Nah kaya yang kau tu ada kesian, adinya memang budi pemanintaan si loksian. Nah ayam dia ada lagi yang kau tu apa maninta. Jadi kau mikipis. Lagi kan dibengkak dia foto adinya gitu. Oh. Ginan kaidangan ko mukmin apakay ng kaya na ito. Ha? Pagkay ng kaya na yung kaya ka binarun uduang balalok siya. Abnarung duang balalok siya. Isa pang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sangko tao ikakali mo yan si loksya. Natigo Rasul sallallahu alaihi wasallam asalin sa tao. Sanat tiga Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tao ayak kabay ayan nana makaleng duo murian
Ayak kabayan na makalendu umurian nabupa kada kalenun wallahu ta'ala giyang kotwa rizkinian pagumanumanan wallahu ta'ala giyang kotwa rizkinian na pir-pirnya sugum badaloksian na koneksiyonaan yan so mga tunganay niya yun ni katiru rasul sa tawa ya kabaya yan na makalendu sumur yan na makadaklo na giyang kotwa rizki o kadnan tanwa Rabbul Alamin na pir-pirnya sugum badaloksian pia-pia sebelum beradopsian na koneksyonan yan so tunay nila na mga tunganay niya nakagiman to na niya sa yung kaya patutungan eh magari-ari tengah-tengah minsan na di panika naisap na na mga tiubar tanupan ng tanong Rabbul Alamin na ayat tanu dinyo lagi yung kaya rumah imbugan tanu yung kaimbangan surangat tanu sa agama yung kaya gubernur yung kaya kapagileksyon na yung kaya kapakat tanu manyar kita nu na kesupak tanu na yung kutu akatiru Allah o di tanu pagineng ka akatutulak tapi tutulakan memanisa. Nah, kesepakatan lagi yang kau tahu katiru kadan tanwa Rabbul Alamin. Ati Allah Ta'ala atigina pa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asamma wa a'ma absarahum. Atiruan anu Allah. Nah, kesupak tanu saging kaya kapekatan yang marak tanu hingga ya eleksi. Odi tunai ini dah eneng ka sumukmin. Ini wati Allah. Bayang kabaya iu. Namakan detukan antawa kakak maka keparangkan sangkaya dia lupa. Nah, ayak kabaya iu nak binasanya bagi kaya dia lupa. Mangadak wala kanu sangkaya dia lupa. Sakami mada tu sangkaya dia lupa na mangadak wala kanu sangkaya dia lupa. Wa tuqaddi warhamakum. Na manudak kanu sa tunganay. Apa nudak sa tunganay? Atunay kasiksaanan. Ulaika alladhina la'anahumullah. Igu Allah. Asiran mana na nagyang kana na mga tao yang adak wala sangkaya dunia. Daya mana na tunay ni na mianulak siran sa tumanay na la'anahumullah pimumurkaan siran wala. Pimumurkaan siran wala. Fa'asamma wa a'ma absarahum. Nasisa pimurkaan siran wallahu ta'ala sangkaya dunia. Wenda pagadin siram man wallahu ta'ala salungan amauri. Na bengedebuta sila. Wah, bengedebuta sila. Pemurkaan sirang sangkaya dunia. Na makataling masirang salungan amauri. Na bengedebuta. Makasih kuah sirang padnantan Rabbul Alamin. Ya Allah, lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, inu kami kapagedna sangkaya lungan amori amang abuta kami inangin na sa dunia na palenad na matang kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa ay sumbagiran ukanan tan Rabbul Alamin na minitaning markanuman naging kaya mga tandami minitaning markanuman sa Quran na inipatanim kuat inung kiriu dan yung paratia wakadani kadiyau matunsa nadatar din sama saiman tuat tigwalla apri patamas ini adem kan aku tak lagi na uditan wanan maineng ka
Amin tamantan. Ini tamantan. Kesupaktan dunanan. Atau nih mangana urun sama susupaktan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam nabi anunya inna rahmatallah la tanzilu ala qaumin fihi qatir rahim. Ada makna hadis. Mataan asuk limu wallah. Nadinya bekat turunan sagiang kotua isaka kaum ama papa dan munagiang kotu adik manulak saktongan. Emang tu. Mapa pasar ketanu agiang kaya isa limu wallah. Yang kaya orang. Berbulan namanya kayak itu. Di makapung basakso ada basaknya. Dikental ucap. Limu anan wallah. Apakah punya sang kaya langit? Napia pasya ketanu kasabab sagiang koto masuk sopak tanusu. Midadaka sagiang kaya Quran na hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dudan tanu agiang kaya rendingan tanah. Asar kamalutan runa biasa dosa. Mainang katanu kapanang didantan. Kapanang didantan maging ganan dedetaran. Ikadua, na uququl walidain minal kabar. Kabenar kau loks ka, ading kau kaperata-rata. Agi sudul Rasul sallallahu alaihi wasallam imiadir. Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Talawatiku Rasul sallallahu alaihi wasallam adidin pagilain wallahu ta'ala si salungan amauri. Dalaw ka grupo mga tao adidin pagilain wallahu ta'ala si salungan amauri. Paganay laakul walidain. Yang kotuwa tao adik merata-rata sa doksi. Inian di pemerintahan si Loksian, inian di peranagan si Loksian. La haula wala quwwata illa billah. Idina pagilain wallahu ta'ala salungan amauri. Wa mudminul khamar yang koto atau lain. Idina pagilain wallahu ta'ala salungan amauri. Wal mandanu atauhu nagugiang koto atau asodinyan di pamamagay nadinyan di panunong kasiko biganian. Ini bagay ka kaya gitu namay ka na tunay nila na dangkong kasuatan na ini panunong ka ako nagyang ko tayo ibigay ko ipanunong ka ako nagyang ka na ng mga tao na din na ng pagilin wallahu ta'ala salungan amori. Ayan na misaksyon na sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung ka na natin. Ay katlo. Para malutano pagkagaanan, magain na urasay. Yung kaya silatul abna bil aba. Yang kotoa dingka dikikoneksyonan o lokska. Dingka dikikoneksyonan o lokska. Manto namin mada ka na panakaton tanong mitutula pa. Ang bata-bata. Kuha. Ipapanik ang bata-bata na magariyan. Na nakabenar kau lokska akikoneksyonan kau. Iguallahu ta'ala sa Quran. At tigil man niya wakul rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Pero angka ahay kadnanak na kalimo na kasira na dua sadatar deno kini kalimo niran si iku kini kalimo niran rakan si iku kay tuakan. Dadayon dinanan di imap mindua wata sa ikoloksiyan. Kailangan din ading ka di mindua so lokska.
Agyang goto hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalas, sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu. Andun ikaw pato manusia membawa ta'anu adam namiat tepedin sulang wana galbagian sang kaya dunia inun taging kaya telu paganero na sa mini sidikanian na tolos ikhlas. Ikadua na so ilmu kekuan sabuna. Ikatlo na yakam buat asa saleh. Yakam buat asa saleh. Yad'u lahu. Dinian dimi pamangni sa dua. Dinian dimi pamangni so loksyan sa dua. Nama pendua ngasih kepada Rabbul Alamin waqul Rabbi rahamhuma kama rabbayani sagira. Hai kadnangku nah kalimur kasira na dua sadatar den oke ni kalimur ni randakan ko kay pa. Ya kay salungan namya kay sa kataw ama masiku Rasul sallallahu alaihi wasallam. At na ya Rasulullah inu badumpen adam ba akap piye yang kudum balalok sak korean kaya patairan. Badumpen adam ba akap piye ka ko mangalok sak ko kaya patairan. Ayat ini sembah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Natigian awal. Ayat tiga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paganairon na salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa inkaru ahdahuma wa ikramu sadiqihima wa siratul rahim allati la arhamalaka illa min qablihima fa hadhihi alladhi baqi alaik. Kailangan din aming gulalan ini tahu si ikukawa pato mga loksi. Agyang goto ading kakiran di kipa mga nisa rila ansira lukad ng tanwa Rabbul Alamin. Rila ansira lukad ng tanwa Rabbul Alamin. Si kumiyangan biduseran adiran matawad. Namin tunay ka agyang gotoa tunay ni namin ipasa din era. Pamakuadun ang mga tunay ni namin ipasa din yan na kailangan agyang gotoa itunay na ka. Nabuki tunay ni naka sakasakawang ka sagyang gotoa mga bulay pa yan. Pasakasakaw na ka sa mga bulay pa yan. So din yan din ginawa na kailangan nagyang kotoa kikoneksyon na ka. Sa datar no di ron di kikoneksyon na duwang balalok ka. Kadabaan din ikaw pato mga loks ka na initulak ka nagyang kotoa mga tao. Adin yan din ginawa. Ginan at tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam ilang ba? Mapunggulaw lang ka sa ikukaw pa umangalok sa. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na isa amyaloy niya. Kailangan nakatukutan. Agyang kaya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kagi kitus tanu sa ino mga day masusuatakan suwag. Ino mga day pagkarangitan ako kadnan tanu Rabbul Alamin.
Nakagi Rasul sallallahu alaihi wasallam na sekanyan din tunay ni na misaksi. Sa tigin man ni ridha Allah fi ridha walidain. So tigin suka sesuatu Allah naman din suka sesuatu kadnan suka sesuatu Allah naman din suka sesuatu duung badanos. Na surah langit uduang Allah nasi mapapadanam kora langit uduang badanos. Opuna yang kailan ka sa ginawang ka na ipagkagudo ka pagkararangitang ka ino kasaka na tarima ang ka pagkararangitang kau kadnan karabulan na upung pagkabubayaan kau duang badanos ka na tarima ang ka suwalta na masusuat ka na pagkabubayaan. Yan ang ikatlo akabna o lokas si iku watayan ay kapat ihtiramuhuma fil kibar. Andin ikisampairan kisampay widadiran lagi yung kuto miya makadan miya kanulok siran din na kailangan na di kasiran di masukasakaw. Di kasiran di masukasakaw, di kasiran di kapipian sa giyong kotwa. Kaya pamakala giyong kotwa idadiran. Ingkay no, nakagisudin sa Allah imitiro. Sa giyong kotwa miyaw na miyaluitan wa katir wallah imma yabluganna indaka al-kibara haluhuma andin natigu Allah Ta'ala sampai jadiran sama miyamaka din antawa kasuisakiran fala taqul lahuma uf na ubang kasiran di pamunsay wala tanharhuma na ubang kasiran tatangkiri wa qul lahuma qawlan kariman na tiru ang kakiran nagyang kotong mapia at so Aisyah radhiyallahu anha namialunya miya kataling umakuna sa katawa masih ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pa kaunot niyan aloks apitero o Nabi sallallahu alaihi wasallam antun aging kanana pedeka aya pitero naging utas sa katawa mama naging tingin manisi ama aya pitero Rasul sallallahu alaihi wasallam datigina la tamsi amamahu nadika tigin belalakaw si kukunaan niya. Dari mana na? Kiti pitero Rasul. Miya kataling mo nagyong kutuwa sa katawa mo mga adna pedian alokas. Na inisyo no Rasul anto nagyong kanana pedeka na tigin nagi siyama. At tigina dika belalakaw si kukunaan. Sama nutuan emiya sabut teruna matutunduk kasu dosa. Wala taqud qablahu na ubaka untuk desiku unanian. Wala tad'uhu bismihi na ubang kau nepetdelunsu ngarannya. Bang kau nepetdelunsu ngarannya. Iman tu. Iya kadang-kadang kena wata ayan ni betelun yang ko loksian na sudin sungarannya. Didin pagkagirawa aman na didin pagkagirawa ina. O di na didin pagkagirawa umi na didin pagkagirawa abi. Ha? Nabi. Oh. Lagi miya kadang-kadang. Adong pernah penggirawa tinggi na sana kau dinai pembetunian siku loksian nakau dinai pembetunian na yan na nisuguro kitano Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayat tilu tanu na ina
Dingkau ni terus si ngarannya. Nah ubang ka tigil man ini di pamanintay si doks. Yan ang ikapat sagyang kaiyakam na o lokas si kuwatayan ay kalima. Nagtawado lilwalidain wa syukrahuma. So kapangalim beba na ka si iko gumbaladoks ka nagusok ka pa na lamating kakirana. So kapangalim beba na ka o gumbaladoks ka nagusok ka pa na lamating kakirana. So Allah Ta'ala napitero yan. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى آخر. Ini wasiat terkitanuk mana yang padang tanah Rabbul Alamin. Akabir bihi tanukum badalok setan. Ini karuma syaitan wiran si eko kini karim biteniran rakitan. Omia kasya udah. Na pimberumitan tanwiran masih eko miya kaduragun. Na kailangan din agyang koto akap panalamatit tanukiran. Sagyang koto ang bedadostan. Kailangan kuwata akapangalim beban yan sige doksya. Adem pa na pagkatuon tano sa masa taniman to apenda pa iniyan si doksya. Kuta-gula borun semyang ano doksya apenda pa iniyan si doksya. Madakala tutulan sa iyong kanan na tunay na yang ang gugulaw na. At tamang pansayan na pagkibutun yan sa iyong koto ang mga doksyan na talasuwiran. Sa bapadiluto sa iyong koto, amiya da suwagabatan o gamay Islam si puso sa iyong koto at tao. O pamaniyang pangkaadin na mapapadalamun at para tiya si kukadantan Rabbul Alamin. Na dinian din na mabaraw banyan dapa ya sulok siya. Mantuadap ketuntan wata. Ang giro ka kanabang kawata. Solokas ada pagketuntan walok sa pendapay niya suwatayan. Api abadi pada dilag si watayan. Na turun na anta ng kiwata na maputuruyan na wata. Dinian din nama barang ibang ngiraw adia kenanan wata. Ay nama petiru yan na wata kenanan. Api adin ladung kadalagon si wata yan nama petiru yan na wata yan. Ugay na suwata na yaw. Igira ada masuk at kulok siya na pendapay niyan si loks. Pendapay. So rasul namanya niya at tigyan at talo